svima. Ja nisam političar i ne umem da ulepšavam stvarnost. Naučnik sam i prikazat ću vam je onako kakva jeste. Nije tajna da dišemo najzagađeniji vazduh na svetu. Zagađen vazduh ozbiljno oštećuje zdravlje. Zagađen vazduh izaziva teška oboljenja, kancere, pre svega kancer pluća i sve druge galopirajuće vrste kancera. Zagađen vazduh dopire i do mozga, odnosno toksini iz zagađenog vazduha kidaju sinapse i snižavaju nam inteligenciju. Dok čitav svet napušta proizvodnju energije iz uglja, naša država gradi 2 nove termoelektrane na najprljaviju vrstu uglja lignit. Taj lignit je prepun toksičnog arsena i žive, koji se direktno emituju kao gas u vazduhu i za koje nema nikakvih ekoloških rešenja. Ne postoje filteri za te toksine. Srbija sa 70% svoje površine pod poljoprivredom je idealni resurs za proizvodnju električne energije iz biomase. U svetskom vrhu smo po produkciji biomase. Možemo je koristiti za dobijanje biogasa kojim se možemo grejati i iz kojeg možemo proizvoditi struju. Srbija za 30% ima veći potencijal solarne energije od jedne Nemačke koja uveliko proizvodi struju iz sunčeve energije, a mi taj resurs uopšte ne razmatramo. Srbija čitavom svojom površinom leži na geotermalnim vodama koje se uopšte ne razmatraju kao energetski resurs za grejanje, pa naš narod pali toksične gume, plastiku, toksična ulja koja emituju toksine u vazduh kojima se trujemo svi zajedno. Civilizovani svet je prepoznao zagađen vazduh kao veliku opasnost i uopšte zagađenje životne sredine i zbog toga je ušao u 4. industrijsku revoluciju koja predstavlja promenu svesti ljudi i podrazumeva život bez otpada i privredni rast sa čistom životnom sredinom. Umesto toga, naša država je dozvolila cementarama i ciglanama da spaljuju otpadne gume i toksična ulja trujući sve i nas. Imamo armiju ekoloških inspektora koji ne rade svoj posao. Ili su korumpirani, ili su dobili zadatak da ne rade svoj posao. I umesto da idemo pravcem 4. industrijske revolucije sa platformama cirkularne ekonomije i razvojem čistog društva, mi uvozimo prljave tehnologije za koje ne postoje rešenja po pitanju zagađenja vazduha. Našim ustavom zagarantovano nam je pravo na čistu životnu sredinu, koje se grubo krši. I zbog toga danas, dok još uvek imamo inteligencije da shvatimo u kakvoj opasnosti smo se našli, zahtevamo da se poštuje ustavom zagarantovano pravo na zdrav život. Hvala.